Kapitan Enteng! Mari ko na! Mari! Day, sika magayam ka ba daw? Papanam? Pagpailiak, Mari. Abugang mamut yung aso, Mari. Ay, hey, Brownay! Agsardan ka! Hey! Saan mo ta sumagdang, Mari? Apay ngamin nga dabaot nga igam mo aya. Self-defense lang na ito, Mari. Ay na, inayadam ti magnaa. Kano mabalay. Ibatan day tabaot nga igam mo. Tamang ano panunutan ti aso ka pa utam. Kagatan na ka. Nakabutbutang na ito yung aso, Mari. Ay, tumaraya ka! Ay, di kang taray! Ay, kabadaw! Ayan, tinasakit, kabadong. Ano ikaw? Tigurong ko, Mari. Ay, Apay nga minatim maray ka. ang mga nuad na tirabis na itaasong, Mari. Ay, nanabakunaan matkit day. Ay, agpabakuna ka iti anti-rabies iti health center. Nuapay mo nga min di mo intali na itaasom. Naitsambala ang mata nakabulo si dilim mabas ka. Apay nga minatim maray ka. Anay ikaw, anay. Ay, nagsakit na talaga, Mari. Mabit lang nga, Rod. Awagak ni Mari Tuyang. Anay. Iso timang kadwakan ka mapan iti health center. Anay ikaw. Anay. Ay na, Ouch. naan-ano ka aya nga main. Ay, kinagat ti asok, Mare. Ouch. Ay, nairan na nga na nakabulo si dilim mabas nila kay Mau. Sa may sa, timaray mo nga main, iso kinagat ni Brownin ah. Ay unay kamunten marikwanang kasanon nga inumatay ni Badung ka. Iso nga ron nga inawagan ka. Tayin ka ipabakuna ni Kabadong iti health center. Si kati makaam mo iti amin agastos mi taasom mo tikim magatkin ni Badung ka. Wun, magtudak iti pagplete yaw. Pagplitilaang. Ay, no damagatang nga agas, ibagayo laan. Magtudak daw. Itulod na kamin ijay klinik, kwaraog. Ano ka, tataba daw? Kinagat na nga ron jay aso ni Mari Kuanang. Kuaraw. Ay, saus. Apay nga ngayon tulok mo kinagat na ka. Di marayak Ang kinamat nak mate. Sapay nagpardas jay aso na. Ay, delikado kayong tata. Ang mga nuadamot rabis na asaw. Ay na. Day tangarod kait. Ay, nagadukot nga ibagbagamon, kwaraog. Ah, Agawa am kit day, tanay. Inak ipa-injeksyon ni tatam abadaong. Ang mga niya ti mapasamakan ko, ala, aglugan kayo nga ruda, yung tagrubwat tayaw. Dakaw nang kail. Apay nga itakalaan. Intulod ko da na natuyang kang tataba dong ijay klinik. Ano da aya? Kinagat ka no ti aso ni kagawad kwa ng tigurong ni tataba daw. Naskan ama bakunaan ni ti anti-rabies. Kan imbagak ka ni kagawad ko nga itali na ti aso na. Naira na kanuan nakabulos, idilim mabas ni tataba daw. Naimbag kumamit nusan ngamin at maray ni tataba daw. Na, ay, nagkamalida No kasta. Kaslakastan duwada nagbasawl. Marikwanang, may sakilo nga asukar man. Anya pa'y Maray. Ay, day talaan. Mabit lang nga raw, tala at tigat-gatangam. Wan gaya, Mare. Adaman damagakan ka? Anya day ta. Pudno ka di akinagat ti asom ni Pari Badong. Ay, wan nga road, Maray. Ay, sos. Sapay nagngi na tibayad ti anti-rabies. Bara nga dapay libre nga anti-rabies dita health center Tapno saan na ka magastusan. Jay laagas no danas ka nagatangan da. Ay, iso ajak kayat ti agtaraken iti aso. Ni kabadong tuma nga men. At daimot na baot. Binilin ko asaan at tumaray. Ngam, timaray mo latta. Naimbaglaang ang taadaan tay rabis ija health center. Iso abasit laang ti binayadan ta. Uwan nga raw, tuyang. Kahit kumusta nga itirik naam. Nasaya at mo't Kaya't ko lang tagsida iti tinula. Sapay awan kwartata. At
Adan sa pay mo na bata di intad ni Marikwanang. Saan ka day? Aywan anya. Anya nga tano. No anya. Dumawat ta pa iti kwarta kun Marikwanang. Ipagam nga dati ni resita ti doktor nga agas. Katrumbang lang amang tide. Aso na mo ti kimbagat. Na, mayat day taan na panunot mo, abadaw. Adto yan ti manok agat-gatang marituyang. Ay, agyaman maray. Kahit kumusta nga ay. Nabakunaanan ni kabadaong. Wan maray. Ay, imbaglaangan tempalakip ma. Tay, At dagayam agas anasken agatangag para kin ni badawng. Nasken amang ted kay ti kwarta nga igatang kumaray. Nangina ngamin day nga agas. saan aya libre ti bakuna? Jay anti-rabies, basit lang ti binayadan may. Ngam jay agas ket nasken agatangan mi kano ijay ruwar. Ta saan kano nga available ijay health center. Kat jainted ka 1,000 pesos ngay. Ay, naibusan amaray, ta pinagpliti may. Jay daduma, pinagmerienda may. Ay, naglaing mo dagit yung agasawan. Tapati merienda, siyak na gastos. Nay, napauli mo kamutan, marikwanag. Anya nga'y, mangtad ka na iti kwarta. Tanas kan amagatang mi adagos da nga agas. Sige, mangtedak iti 2,000 pesos. Anya nga ito ya. Ada ka diti intad ni Marikwanang. Wan, nalakamot gayam amayalis ti alipuspus ni marikwanang. Manungay, tintad na. 2,000. Ay na, nagmayatan. Wan, kat inton sumarunaw, agdawat tamanan. Irason ta day ta kinagat ti aso na agurong mau. Ay na, mayatak iti day ta planom, tuyang. Ay na. Naimbag lang ta nakagat tagurong mau. Addan pagkwartaan ta. Papananyaw marituyang. Sa dino kumapay ngay, inak ipabakuna ni badung ko ijay ilay, tawan kano ti pang-terdos ti anti-rabies di ta health center. Anya, Wen, pribado ti pagpabakunaan ni badong. Terdos day jay. Naira na ngamin anaibos ti anti-rabies di ta health center. kahit Ay kat mangtad ka iti kwarta, amaray. na, 3,000 mo jainted ko kada kayawn. Kurang day jay. 7,000 kanukot ti terdos ijay pagpabakunaan ni badong kaw. Nagdakkel mo daytan. Di kan agreklamo. No intalim ko maan na imbag jay asaw, di saan ko maan nakagat ni badaong. Ay, unay matan. Mabawasan man ti koleksyon kon. Nagawaam kit di timangtag. Taamangan numaladaw kami iti schedule ni badaong. Delikado no saan ang mabakunaan. Badaw, makitam na ikaw. Ha, ne. Nagadua kwarta. Wan, dinawat ko kin ni Marikwanang. Anya nga iti imbagam kinkwana. Imbagak a 7,000 ti singir da ije pagpabakunaam. Ay na, di ada ti 4,000 ta. Ta 3,000 lang di bakuna. Wala, inton malpas ti bakunam. Gumatang tapay iti baro as sapatos ta. Di oras agdudwata, tuya. Kurang da ito ya. Ah, kita damot ti sag 700. Imitation. Anusan tapay lang na jay ah. Tinapatag ada ti baro as sapatos ta. Ay na. Ay. No kasta nga raw, may sa abuts kan may sa rubber shoes ti gatag. Wayne, ala, mapantanga ruday. Sa dinuti pa pananyaw na natuyang tatabadaong. Ibaga mo na, tuya. Agpaili ka may usep. Anyat aramidin nyo ijay. Kat inak ipabakunaan ni tatam abadong. Ha? Terdaws ti anti-rabies. Kasano mga main, kinagat di aso ni Marikwanang. Masapul aya nga ijay ilay. Wun ata naibos ti anti-rabies di ta health center. Iso anas kan a pribado a klinik ti pagpabakunaan na. Kasta ka day. Wun,
Iso nga itulod na kamin ijay pribado a klinik kusay. Marikwanang, apay ang nakapanimid ka. Ay, Apay aya, mare. dakkel ti parikot ko, Maribanang. Anya ti parikot mo. Kita man to'y tersenak. Basitlat karganan. Ay kat gumatang ka manin itilakom Day tangarod ti parikot, Mare. Tanay awanan ti nagbata kwartak. Na, kasano napasamak ti kasta? Kat adumat ti customer mo. Nagdakkel ti gastos ko iti gurong ni kabadong akinagat ti asok. Na, mano ti dinawat daken ka aya? 12,000 amin, Mare. Anya? Ay, dakkel mo't nga agpaisaw. Kunak man, no dita health center ti nagpabakunaan ni Pari Badong. Basit mo't laeng ti mabayadan dita. Ay, jay first kan second dose dita clinic. Jay third dose, kapilitan nga ijay ilitan na ibusan ti anti-rabies dita health center, Mare. Hanggang agasam nga ti 12,000 adinawat daken ka. Adda ka di impakita da a resibo? Resibo? Resibo dagiti binayadan da Ay, awan mo't, Mare. Ay, no awan. Amangan no pinagkwartaan da kalaeng, Marikwanang. Inton sumangpat da. Saludsudom amin a resibo. Tapno makita no talaga at 12,000 ti gastos da. Amangan nga min no inulbudan da kalaeng, Marikwanang. Mano ayat ibayad ti third dose nga anti-rabies, inteng. Ay, depende ano sa dino ti pagpabakunaan dungaw. No pribado a klinik, ay kunangin na. Tiko na ngamin ni Marikwanang. 12,000 amin ti dinawat da Pari Badong kan kuana. 12,000? Tagdakilan. Impakita da nga rod ti resibo kan kwa na. Saan ka nung nga road? Yay. Mga no nagulbud lang dagiti dua. Kasta mo't ti atap ko. Dakkel unay ti 12,000 adinawat daken ni Marikwanang. Adto yan ti gatgatangam, Kusep. Agyaman na kagawad. Ay, adaman damagag, barok. Anya da jay kagawad? Amangan no nakitam na niya ti ginatgatang damari tuyang ijay ilay. Sika ngamin tinagluganan da nagawid ka. Ay, wine. Ang damot sapatos, makmakan, badaw. Apay kagawad? Ay kunakon ka. Pinagkwartaan daklaan dagijay. Apay ana ibagayo ti kasta kagawad. Inusar dalaan ti gurong ni kabadong akinagat ti asok. Tapno makadawat day ti kwarta kanyak. Nay, papanaam marituyang. Ay, kwamaray, iti ayan ti kumarek. Sigay tayo nakaun. Ay mabit man laang marituyang. Apay maray. Kumustan ti gurong ni kabadaong. Naimbaganan. Ay, wun maray, naimbaganan. Ay na, agyaman kami iti tulong mo Kita akman nga ron ti resibo ti amin na ginastos yaw. Apay, masapol aya. Wana, kita akmat Amangan no inulbodan nak. Ay sus, kasano da ito yan? Sapay saan apod no at 12,000 ti ginastos may. Marituyang, kasarsarita ka. Ay kwamaray. Awanan, impuor mi amin ng dagiti resibaw, iso adimon ipapilay. Dinakman ululbodan. Ammo kon dagita pa nagrasrason. Ipakitam kanyak dagiti resibaw. Amang panagnag at 12,000 tinagastos yaw. Tanawan may pakitam kanyak, siyak tagreklamo iti barangay hall. Nagawid ka mo't adagos, tuyang. Kunak man, numapan kay tayo ti kumaray. Ay, at da parikot ba daong? Apay kaday. Kayat ni Marikwana nga ipakita ta amin a resibo dagiti ginastos ta iti anti-rabies. Anya. Wun,
Sapay ginastos ta amin ng ti kwarta nga inted na. Diyak mat impagaro pasaludsuden na ti resibaw. Ay, sus, kasano nga yan? Nasken nga agpanunot ta iti solusyon. Wano saan, isublitan at isubra a kwarta na. Sakbay nga agreklamo iti barangay haul. Ay nanatoyang kantata badong. Saan anasaya at agundawayan nyo? Tipada yung atao. Tada kayo matlaang ti kababayin. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Basit. Sound effects June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.